go nwa taelo e leng gore e thuša bontate kua godimo ga taba tša digwara go baka kua for yeng ya thuša ka gore o kry-ele gore ntate ka mogae ntate Marota wa nyatšiwa goba wa nyatšega ka lebaka la gore ga o ne maatla jwale ga se phošo ya gago o kry-ele gore go ne dibabo tše ntšhi mo mmeleng wa gago tše e leng gore di hlola gore o kry-ele gore dilwa di sepele gabotse and then ba bangwe kula wa mehleng wa mohlwa robetše jwale taelo ke bolelang ka ona ya se e thuša gona mo taelo gape e kgona go thuša le motho wa mme wa tshwenyago ke menkgo o kry-ele gore motho ke mme o tshwenya ke menkgo e le gore ya loka kudu kua tabeng ya lehlapo o kry-ele gore kua lehlapong dilo a di sepele gabotse o kry-ele gore ga a santša ya e lehlapong o kry-ele gore o ba le mokgwa dipeine tše e leng gore a di a loka gape e thuša gape go bomme ba e leng gore ba hloka masea ge ba emile taelwe e kgona go dira gore and then ngwana a tla a le gabotse ebile ngwana a tle a hlwekile a le gabotse a le healthy jale e kgona go thuša gape taelo e re nego le yona kuo bitša gore ke dibatana ke taelo e leng gore professor Mremo o lemogile gore batho ba bantši ba tshwenya ke ditokolosi ka kua magaeng a bona taelo ke taelo ya go tshumelela a bitšwa dibatana tše wa di tshumelela go di tshumeletše ka gae and then o tlo no bona letokolosi ka se kgone o tla bošego ka lebaka la gore professor ga a ria taelo goba ga a kgopela bakgalabe gore ba mo fe sephiri sa taelo ke lebaka la gore go ne le dibata tše e leng gore di gona ka mogae tše di sepelago ka godimo masenke le ka mogare ga o kry gone mešito ye e leng gore ga ya loka go itshumile dikgono ba gabotse gape bale ba senyago ke digateledi ka magaeng taelo ya dibatana e kgona go ba thuša ge ba thušagile ntene o kry-ele gore batho ba ka mogae ba kgone go ba le maroko ba bangwe ke batho ba le ditoro tša bona ga di kgone go hlathologa gabotse ge ba lorile ba lebala goba toro tša bona di a hlakahlakana taelo ya dibatana e kgona go thuša gore ge o itshumeletše before robala and then e kgone go thuša le bana ba dikolo o kry-ele gore ngwana ka mogae ga re ke a bala dilo ga di tsene di no tsena di a tšwa and then a kry-ele gore o badile mara kgapela go lebelela o no kry-o kara wa bala taelo go itshumeletše then e kgona go dira dilo di be gabotse ka lebaka la gore ntate Marota nke sentse re lemoge re le maafrika ke gore ge motho a dia selo se se botse go swana le ge ngwana a bala dibuka go na le ba letsogo la boraro ba e leng gore ba kgone go hlakahlakantšha goba ba hlakahlakantšha bophelo ba ngwana a re tlaba ya ba motho e leng gore wa bala mara thuto tša ga di tšwelele go na le taelo e nngwe gape mo ya go hlapa ba bitša re ke tokološi muthi professor Mremo ga iria o ba lemogile gore go na le batho bantši ba senyang ke tokološi e leng gore maphelo a bona ga a sepele gabotse ba bangwe ke kgale ba maketa dilo tša bona ga di loke lebaka ke gore selo se sepela le bona ba re ke tokološi go hlapile ka yona le di kgone go sepela gabotse then wa kry-a le gore motho mo bophelong ba ga le yona o kgone ba gabotse gape go ne batho ba e leng gore ntate Marota ge ba fitlha gare ga batho o kry batho ba sa nyakiwe o kry le motho o sepela mo bathong batho go fitlha ba emelela ba rago a re monyaka taelo e kgona go buša seriti ka lebaka la gore professor Mremo o lemile gore go na le batho ba e le gore ba tšere seriti sa bona o kry le gore ba se go biša fase motho ge batho ba fitlha ga ba malebelela ba bona o ka re a gabotse ebile gape ke bomma gorena goba botata gorena ba e leng gore mo ba dulang gona go bolela gore banna mokgekolo goba mogalabo o a seleka kore le mokgekolo wa modimo goba mogalabe ga a seleke lebaka ke gore seriti sa gage se thoma go ba fase then ka lebaka la gore ba letsogo la bararo ba se tšere ba se šomiša bošaedi fela taelo ya tokološi muthi e kgona go hlatholola goba go thuša motho ka mokgwa go ne le taelo nngwe gape mo tate Marota ba re ke pinki wa phediša professor Mremo ga a kgopela badimo o ba le mogile rone batho ba e le gore ba ne mahlatse a e leng gore ge ba ya meetinging goba ba ya kae mo ba marketang gona goba e le batho ba di-business o motho wa rekiša mohlomong o rekiša bogobe mo o rekišago gona mare wa makela batho ba no feta lebaka ke gore batho ba letsogo la bararo ba kgona go bonela motho pele and then ba hlakahlakantšhe dilo tša motho wa batho fela professor Mremo a lemoga gore pinki wa phediša ke yona e ka go thuša batho ba le ba yang di-meetinging tša go tšhoša o kry-ele go ya meetinging o kry-ele gore go fihla kua wena ga o kogale go bolela lebaka ke gore mahlatse a gago batho ba lemogile gore a gona jala ba etileng pele ke mo e leng gore lwa di sepele gabotse jale taelo ya pinki wa phediša e kgona go thuša batho and then gape go ba le ba di-business ke a gatelela o ne business wa rekiša batho ba no feta wa iputša gore bonna business ya kae gane go dira bjang ka yona wa kry-a le gore ntate Marota molato ga se business ya gago nne molato ke gore mahlatse a gago batho ba lemogile ba etile pele and then batho ge ba ka lemoga mahlatse a gago ke mo ba kgonang go hlakahlakantšha dilo tša gago kry le gore ba bangwe no kry o felela ke maatla gore mara business ke a tseba mo batheletši kua gae
taba e ke bolela go e gona mogopolong tša bona gore ba ne di-business mara business tša bona di feleletša e le gore di no felela mo moyeng mara o kry le business tša bona di ne maatlane batho ba di hloka mara ka lebaka la batho ba letsogo la boraro di-business tše di feletša di palela ko go bonagala mo bathong gape mo re na le taelo e ba bitša gore ke tlolaofole ke taelo e leng gore mme ka mogae go batate o kgona go itšhela ka re ga dono o šetse ka re ga dono then e ludia sepela ka botsere go pele gore ntate Maruta mo re sepela gona go na le batho ba go hlapa ka dilo tše boima tše di ka go imelago jale taelo ya tlolaofole o kgona go thušega kudu ba ya medirong go ne batho ba ka ba ya medirong ntate Maruta go fitlha medirong ba go dumediša ba re le kae Maruta o ka sagane ge ba re dumela mara ba kry-a le gore batho ba ba go dumediša maikemišitše bona e le gore ba nyaka go tšea tše dingwe go wena ke mo o bonang motho tšatši le lengwe bo professor ga ba phekola motho ba kry-a le gore motho o kry-ile moleko ka mokgwata ba go dumedišwa bjale taelo e ya tlolaofole e kgona go thuša ka lebaka la gore ba bangwe motho o ne re ga fetša go dumediša batho ba tshwenya ke di-stroke batho ba tshwenya ke madimabe mo maphelong a bona batho dilo tša bona diloki nnete ka lebaka la go dumediša le go gata mo sepela gona taelo ya tlolaofole then go itšhetše ka mogare ga dono goba ka mogare ga seo tabeng o tlola ka sona jale dilo di kgona go sepela ga botse ditaelo tše mohlomong motho wa botšiše malefo gore a se ditaelo tše ba reng di tšwela motho kwa go prof nka no re gone jale e le nna Moruta so ka no emelela ka re mana ke nyake tlola o fole ka lebaka la gore ntate Maruta se batho ba santse ba se lemoge ke gore nako nngwe o kry-ile gore motho o palela ke go fihla mo ebile kudu professor gantši re di berekiša mo e leng gore motho o palela ke go fihla go rena mara motho wa modimo o hloka tšhireletšo jale o kgona go di kry-a o senke wa phekolwa nnete go no tšhireletša ka lebaka la gore o ka se tsebe gore go phela ntate Maruta re bereka mebereko re šetše morago a re tsere molato keng jale taelo tše di a kry-agala gona mo sekhukhune gona mo hlatlogalanang center ya mo e leng gore a kry batho ba swane o mongwe o kgona gore mohlomongwe a ka se kgone go tla go phekolwa mara o ne o tla moki ra kgona go mo fa tšona a kry-a bophelo and then le ka gae a kry-a bophelo thobela di kwalaele tšona and ebile sa go kgatlha ke gore batho kgole ba kgausi mo ba leng gona ba kgona go di order ge ba di odile di a fihla mo ba leng gona ra di romela di a fihla mo ba leng gona ba ntse ba sa fihla gona mo gore na mo ke be ke sa ya gona mo gore o mpote gore ke se re putšo ke jako tsa gore ke gole bele ke dira eng jale go le kgole goba o le kgausi di kgona go fihla mo le go gona ke tlo ba fa dinomoro mo ba e leng gore ba ne kgatlhego a kere lebaka la gore ke ba fe dinomoro ke gore a se batho kama ka ba le go around gona mo Janfese goba mo re tswa gona kua ga Matlalo Ramšebo jale dinomoro tše ba ka go diletša ke 060 959 0303 a ke dire so ke mo ka re lokiše fao a ke dire so Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape le ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train 98.7 Retele Mokoena Madiba company ya Janfese o ikhweletše dilo tša gore ya dihlapi dihlare tša diphoofolo dikara tša megoma ya go hlagola le diterekere di gona TLB towing le yona re a e dira ga Koena company dibase le tšona di gona tša maeto go ya kgone le kgausi dintlong tša batshwelamare le tšona di gona ga Koena Midas re rekiša gape le di-ice cubes setšidifatši le tšona di gona kere le frish re etele ga Koena Madiba company tshedimotse ka botlala ikopantšhe le bona go 072 497 983
furugu ba ka ba tswelela ba tla di humana mo go SK ka re ba fa tsona ba ba di hlokago le kule gore di lwantshana le tle le dikele ka mo ga borena furugu ke sori ya bobedi morota e le go Ora cleansing oil le yena tša ka kwa ditlong tša baroka ye ke fela ke bitša gore la fataga le boe fela le tša mfa tlogelang go balabala bana ga ba bereke ka gae ba bangwe re a ke nna mosadi a ke nna mošomo phološo e tlile ka gare ga SK ba tamelang go sasage tšatši le ntšhanko le tle ka makatana mane rena go tšwa 071 398 1508 Professor Moremi, Tau tša Baroko.